تماشاوان هجان جو واشنگتن ج استودیو دنگ امریکا دم باش اما دیسا د برنامه کرد ویزیون یا و هفته ده چندین راپورتا بینی پیشوا تماشاوان دلال دم باش ایران و افرین به هزاران کس ردچونک دار خست و ایریشن ترکیه ین سر افرین و شبه پروتست کن نوچگان ما نوروز شو او خپشاندن شوپاند و او راپورت جواره آماده کرد لسربانگا پارتیین سیاسیین کرد لافرین مشک گرسایی هاتل دارخستن با آرمانجا شرمزار کرنا ایریشن ارتشا ترکیین لسر کانتون افرین و هرما شهبا دمشه داج بلی پارتیین سیاسی کار بدستن ریوبریا خسر نونرن ایلن عرب و سازین جواکا سیویل بیت الجسد هزار همولاتی جباجار و نوچین افرینی بجدار بون دمشه دا سلوگان پشگیریا بیه پگه پجه و حسدیرا هاتن بلند کرن و تو باران ارتشا ترک و گفنوی هاتن شرمزار کرن ایرو تف خلقی خو تف خلقی عفرینه به کرد و عربی خو همون پیکاتای روی امدا کتنا کودان عفرینه امدنگی خو بلند کند به نا جگاف و گرو تهدیدات حکومت اردوغان سر حریم عفرینه ام دبن ام دخوازن نامه که بگنش در و هندور بلا عالم دگه مبیسه بلا کردستانی اروپی دگه مبیسن پیام خو ددن جهانی ملا جهان زانبه و کانتون افرین ایرو بریار دا گوتا کو و مل بر خو بدن حیانی داوی لهمبری ایریشن کو دولت ترک دخازل سر کانتون پیک بینه بون کرنا هزا خال سر سینور افرینه یعنی از بجم اگر کو دیمن مشه بگین جهان و جهان زانبه کو قرار بریار افرینه چیه وقت هفندین اجتماعی کرد لسوریه والعفرین ام في رشنا شرمزار دکن ادانه دکن و ام بانگ لحمو آلی دولی قد بريار سوريا بدأت واندو ورشنا بسكنن لهمبر سياسات تركيا جي بسكنن وريكينادن تركيا درباس سوريا بن ودرباس عفرين وحموه ريمت كردي ببن نستنجد ونستنكر ام دجمناهي وإيريشن تركيا لسر ولات خوا بتوندي شرمزار دكين ام سون دخون ام لسر شوپا شهيدان بمشن ام جي اردوغان را دبيجين کی دزدریجی آخاوی ولاتی بکه امی به هر تشتی بها بر روانی خوا بکن و ری ندنوان سرکفتن یا گله کردی سرکفتن همو بیکات سویه کش بگوارتن دموکراتیک تکوشین دکن سرکفتن یا هزین دموکراتیک به کو ایرو تل سر خود کاری بول هم بر دجمنه مروواتی سر بکوی پیل به ترجسد هزار کسی گله افرینی هرکی کلانن باجر و به یک دنگی نمای خو و گوتن گله افرینی یکتیا خدا نشاندان و لهم بر ایریشن ارتشا ترک بریارداری خوا آنی زمان نوروز رشو دنگ امریکا افرین كمان شمان دلال هر لسر إيريشن تركيا ينسر أفرينه وباندورن وان إيريشان لسر سبروج أوبراسيون رزقار كرنا رقة أملقال ناصر حاج منصور شورمنده فرمانداری گشتی هسته پیوی براستی اندامك دريجة وقتاق روشا سوري چيوية تركي دستوردانا خوا كيم ناكد هر شو قاسي ام وكا تلقرا كردي بالتوالي خصوصا تلقرا جوابا دموكراتي بالتوالي هر شو قاسي دعوتي دوستاني هيواندية خوش بتركي شادر انجا تفويها ويجي تركي اصرار قالك مسألة تجي ملت كرن بشتي رزقار كرنا من بيجي وقت لاس كرن بشتي او كتناواني جراب رسوانا ديسا بتشتهاني دوام كرن علي الشهبة يوانا بشتي فترة هاني شري رقايرة فترة شري رقايرة سركفتني قلت ندري شري رقايرة شيبون أباهشت ديارة وانا تحمل لك دست بيجي دكلك جروب بوان و گریدایی وانا شاندن ایگه کنابه مرتاله افراد ده هنک زرامی وان بوان ترکی گریدایی وانا وانا رکرم بسر مناطقی که دیاتن رزگار کرن داعشی دست هزی سولی دموکراتیک وانا دنه وقتا که جارك دستوسی افدا بقدرش هر وانا قصد العيش بكن نكاري بود دياري في جاري إجا تركي بهنك تطبيقاتنا توافقاتنا اتفاق باحتمال الوصول الى بيابنا بجي درجه هبل ايدي بخوا مباشر ديركت بكابنا في شريحانه دخازه بيتشتيانه بخوا مداخله بك
خو حل بك جبر وياوي ابدا مقدريشه حاضريه خدك هم بلدري سوري ده هم دي سرسيدور ده مقدريشه شو قالك توب وتانك وانا ملتي سivil قالك صناعات حتى دو حتى بير زاروت بير قالك هذا مشتن بالتوالي منطقه داي برفا بارانك براسي بر وحشي كار شيء بك دياره يعني عفيني بقالي هفشونك مزل متشي شبكي مزل متشي دياره وازن بمسألة آرامية قتل هي تك باشه هسته و هلوسه که چوان نشان بده اگر چیزی که تو بیشی شرکت مزن پک وره هسته و چوا ریاکسیونک بده و دیساجی پشتی ویشی اپراسیون رقا که نها امریکا و جهان گرینگی که مزن ده و چوا به باندره که چوا لسر اپراسیون رقا به نها هسته پر هلوستی خو اشکره کرد که فرمانداریا گشتیا یکی فراسنا گل و حمی هیدن مثلا ارتشا شورشگران ایوکیده و حتی ملتی عفرینی حتی مجلس عفرینی هر کسی هر وستی عاشق برگم دجمایتی ترکی ناکن ام حقاز دم بوی تنیب آرامی به هزارا عرب و پیکاتی دند عفریه ده ایورن جبن زوریا در دوری شرق در دوری چی بوی گشته عفریه بویوک دبو بیش انسانی نه ما كان أهل عفريني وكل حميد بكاتيا دولنا حميد بكاتيا بهزس عسكري بإدارة سياسية قش يك دم دبيجة أم تجاري شر نافذ وأم شر نافذ وأم تجاري متعدش نكري سلسلوري خوشي مكتوب فراسية لأجر وإلا الشر شيء ببيج خو أم جبي شر حاضرا هم هزين ما هم قلة ما هم يونتما ما إدارة ما هم حمي بيك هاتيه و هر كسي جي بيان در خستن هالوسطا خو اشكره كرين دو امي بن ديجي به هالوسطا هانه ده اگر يري سر ما چه به امي جي دبر خابدن و ام باورن بهزي خو باورن بملتي خو و باورن بقادا خو امي سكفتني شكل و ابشري هانه نشركي حسام باش اوبراسيون رقه چوابه اگر ابشر دركبه محقق بشكل كيا وذاك تهلوس كنا انها حتى انها امي اوبراسيون رقاي بسكرين ليه شكل كي تر اوبجكتيف شكا رقاي اوبراسيون رقاي اكيد تاثير دبه كما باندور دبه مثلا ارتشا شورشگران بهزارکی بلکه قوات خوشاندنه قسمتی مزل برچاکی مزل جهازی خوشاندنه بنا اوپراسیون رقاي چی خود گرفت يبقى بحضارة شرباني وانا دنابا اوبراسيون رقاي شركن وانا محقق ولا منطقة وان اهلي وان يكبن بن مخاطريه كوري متشكي كوري دي محقق ويبقازن سكنن ويبقازن شويه قال لك اجوانا دعكرن منطقة مد الخطريه دي ان برك بقرن منطقة اباجي تبقازن خاصه شر اوبراسيون على ديجي داعش رقاي دي وتاثير باشه برز منظور برسامın davi je operasyonu raka peş agahiyen her davi çine ku tuju eniya şeri raka te vergirte jibo temaşavan Kurdizyonu denge Amerika çedi kali parveb ki. Jibo beri kember tevayi hatu tamam kırın. Cali her se çar aliyade asgari bejim çar hatta 5 aksana de 5 mihwara de şer kereka rakayib ali hudri rakatçı tişti asas yani site aksar per peşketri juda de dağıt çekirin. Rojava per pejdat hatta gelek haret qadisiye wana gelek rızgar kirin. Akteli asasiye din yeki muhim egej başvur dağıt. Vaji ketna bajari rıtla rızgar kınay bir tabayi gelek kuştiye wan gelek silahye wan ketin deste. Tabiya vigişi diyare Daesh hiç tahmin netkir devrjire eriş bikin. جبروي هاوي داعش تبن هبدوبو خصوصا وقتا جاي عالية روشلات ده أو سوري باجاري كم هذا درباس كرين إيدي شركة أورتا مركزا باجر ده أذكر مشتر بيشم داعش دنگاه هون داكريه دندري باجر ده إيدي نكار شر لهمبر بين شش جياد إيريش نكار شر بكه
تمهوی چه بوده دیبر وی هاوی قوتی خو دلی فتره داوی ده ها بیده چه تحریه جمعی مانه ایگه خوکش چه سیاری مانه بازه بیده شغلانده چه قناسی بیده شغلانده ancak tabii هاویجی هیزه سوریه دموکراتیک پر هدی یعنی پر به امان و رنگکی متوازن هدی بی پیشید کرد. اپراسیون رزگارکردن رقای به آلیکاری هیز کولیسیون هم بردامه و هیز سوریه دموکراتیک دوی اپراسیون ده گلک بیجوچون دست اقستینه هر وها چاپمنیا حسد دازانی کو هیز وان گهشتنه باجر کون و شهر لوی دری بردامه. اپراسیون رزگارکردن باجر رقای به آلیکاری هیز کولیسیون بردامه دوی اپراسیون ده هیز سوریه دموکراتیک گلک بیجوچون دست اقستینه. قوات تبعنا كثير مستقرة. هزن ما جهن خواجلك باش گرتنا و ام پیش ودچن مورال داعش شکستینه او تنه روکتان داوین هزاوان نمایه و کیفوان جی پر کیم بویه هزا ما یپگو حسده آماده شر بکه. شروان هزا سوریه دموکراتیک بحث و اپراسیون دیکن و دبیجن اف هرم دبن کنترل هزا ودایا. تاخ الصناعة بتوايد بن كنترول هيزا مدايا في آواهيدا تونيلك إيرو حتى صبي أمي في تونيل بجين وسجوانا جهيا بأنا هي خودي أمي إيشف شو يجي خلاص ببن چاپمنی هزا سوریا دموکراتیک راگهاند کو نزه هزار شروان انوان لروشهلات و روش آوای رکای دست به اپراسیون کرینه. ده همان دمدج وان دا زانی کو هزا سوریا دموکراتیک گهشتیه ناوند باجار کون و شری گیران لباجار ناوند کون بردامه. دوی اپراسیون ده پشگیری هزا کولیسیون گل گرنگه و رید ده هزا سوریا دموکراتیک دا کو حسام پیش وهرن. هر وها گمیک یا جنگی یا امریکا لروشلات دریا سپی جبر آلیکاری اپراسیون دجی داعشی آماده و او دبیجن ام پشگیری خو بو هزا کولیسیون به هزن خوین عزمانی بردام دکین. شر الموصلة تداوية دنرينا من دا او يك وزور باج بر كولاني باجير تنجن و سيفيل تيدا دجين هر وهاجي اويك لباجاري رقا هيا و ام بهيزي عزماني بشجرية دن هيزاها بيماني مجلك جوريين اريشان حتى نها بيك انينا بنرينا من حتى فيدمي محزار شسد اريش تشكرينا و اف بينج مهن ام لفي دري جهبونا قصه کوه دمک ندرجه اپراسیون رزگارکردن رقای دست بکریه هزا سوریه دموکراتیک ویدم کرد گلک پیجا چون دست خستینه لهین ندیاره اف اپراسیون یه به تواهای چقدر دم بستینه آرا ماجار دنگ امریکا اپراسیون رزگارکردن موصل بر به داویه و دچو و سلک وزیر عراق آبادی سوزدا که روش آرام و باجار به آواکرن دمک نزده داک و خلکی وی باجاری بکارن بزورن ولات خواه هر وها آبادی سرکفتن ارتش عراق جه پیروز کرد. هزین عراقی روز سه‌شنبه لنافکاول نخوشخانه سرکه موصل گریان پشتی کنترل کردن تاخ روز دوشنبه لتم تحريره افجه داویه ملتاخ شفا رزگار کرد جگدارن داعش همی هاتن کشتن بهوی خواده یکینه یا برسفدان لزگین آماده عراق همی جباکور حتی باشور رزگار بکه لبغداد سروک وزیر حیدر العبادی هزین عراقی پیروز کرن ولكل المقاتلين از همی شروان دلیر و مالبات عراقی پیروز دکم لنافچین رزگارکری و جهن دین عراقی جبو وی سرکتنا مزن لموصل جبو تیگدانا دولتا سخته داعشی ده دما اخافتنا سروک وزیر دا برخدانا تند چکدارن داعش لباجار کفنار موصل بردوامه جهه کو عربین لشکرین مزن نکارن در باسی جاده تنگ بن اپراسیون حکومت عراقی رزگار کرنا موصل کدمها دهانا سالا بورید دست بیکر روش بروش بر بداوی ودچه گلک سیویل هاتن کشتن و در دورا 750,000 کس جباجیر درکتن جو عطش ام راسي تيبون و برچيبون هاتن ام دناف سامو ترسيد جيان ام د مال خود نزيكي دو مهان گرتي مان و من قريبو لدروجي تماشا بكرا عبادي گوت وگر خلق سیویل بو مال وان او خما سرکه حکومته ما فرمان دانج بهیس کرنا همی هاولن وگراندنا سقامگیری بو هریمن رزگارکری تیمین مین نشتیمانی و خواجهی لموصل کار دکن و هن ولات آلیکاریا نووگراندنی دابین دکن و هر وصا آلیکاریا خلکی بیشون واربوی دکن
موصل جه سال 2014 و دبن دست داعش ده و آخافتنا عبادی ته ده سالوگرا سیما راگهاندنا خلافت اسلامی جالی سرکرده گروپ ابو بکر بغدادی لمزگفتا مزنا موصل. جبه شهر الموصل به هزاران کس جان خواه هنده کرنه و گلکن دینجی به جیو ورمانه و که هر دم الموصل جی زاروک بنا قربانیان هر مزن. رقصنا المروحي رادقينكو بحزارن زاروك لموصولة بدومانه وبرانيا وان حتى النهاج تأجاهية جدي بابخا نستاندن. نوکه لناوا آوارین موصله دا چیروکن سیر ده ندیتن مینا کشتن و بسروشین کرنا خلک سویل و هبونا زاروین بسمیان. اف زاروین هند بینن باب وان به اگر کتنا هاونه که هاتیا کشتن لتاخ فاروق و دیکاوان یا به سروشینه. اف زارویه یاج همیا مازنتر تمنه و 6 سالن و لجم خالکا هزن عراقی لموصلا کون به جهلاینه و چاوری دایکو بابن خانه کو جارکا دی بزورنه و بله او حتا نها نزانن کو باب وان هاتیه کشتن. بجوان مجفری نبن تو بخوده جبر حتی نکه دیکامن نهاتیه دیکامن لدیو مدهات او اندگل مهاتن و تی نکه دیکا هوا هید لی حتی نکه دیکامن نهاتیه دایکا من لگل مبو هاونک لناو مکتو لگل وجی چکدار کی داعش ام گوله باران کرن هر یک جمر رویه و حتی نها ام نزانن دایکا ملکویه هجی گوتنه کو سرجم اوان زارویان هشتن پنجشوان خوشکو براین یکنو سیجی پسمامن وانه بله مام وانجی دیسان هر به اگر کتنا هاونه که هاتیه کشتن. سبارت اف زارو که گونو هاتنه ما اولنا موصلا کم دیتن ما پرسیار جی خلکی کر بو سمیانین وان گوتن دایکاوان نخوش به ایشا شکر و فشار خوینه و نوکارک خرابین خیرخوازی جاوی خواه ددنه خوارنو و خوارنه ددنه. گل اپراسیونا موصلا کوندا گلک جیروکن وسا هاتنه آشکرا کرن لومان نها آوارین موصل رجکا زور یا ایتیمو سیویان بخو و گرتیه. کاوا عمر دنگ امریکا موصل. مشه پارتیا CHP ج انقره حتی استانبول هم بردامه و بریارا و مشه پشتی گرتنا پارلمانتری CHP انیس بربر اغلو هاتی بود داین هر وها پارتیا هدف جه حاول دده کو پشگریه بده و مشه و دبیجن عدالت جبو همو کسه مشه عدالت که پارتیا گلیا کوماری بگرتنا پارلمانتری خو انیس بربر اغلو ج انقره بر بستانبول و دابو دست پیکرن دروژا 19 انده به بیشتربونا هیئت پارتی دموکراتیکا گلان بردوام کرد. هفسرو که HDP سرپیل کمال بای پارلمانترین و ارول دورا ارتورول کürtçü فلکناس اوجا جلال دوان میتات سانجار و سیاستوان کرد احمد ترکشی بیشتری مشی بون. کما پارتیا دموکراتیکا گلان بری بیشتربونا مشی لبر گرتیگه کاندرای که هفسرو کابری یا HDP فیگن yüksek tartıda daxuyani bidin li fermandarın Türk nehiştin ki daxuyani bidin. Heta HDP u seruke CHP Kemal Kılıçdaroğlu u aligri ve li bajarê Kocaeli'ye giştin hev u HDP bi sembolik bi CHP re meşiya. Siyasetvanê Kürt Ahmet Türk beşdarbûna HDP-ya sembolîk ji dengê Amerîkayê re nirxand. Ahmet Türk dibêje edalet divê ji bo gelê Kurd ku ew qas dibin zilmeke giran de ne jî bêxwestin. Ver rojevê em baş zanin ki di vê heremê de di vê dewletê de ensê de gelê Kurd rastî jî gelekî mafî hatî xwarin, zulmlê hatî kirin, adaletsizî, huquqsizî gelê Kurd hek rîbêtir îro ew derd û êş kişandirin. Em dixwazin ki wextek ji bo adaletê meşek çê bibe mafê gelê Kurd
او سیاست باندور خراب لسر گلی کرد مشاندن او جی و روجوه اگر عدالت سیزی ام الهمبری و درد کفن جبو همو انسانا جبو همو گلی جبو همو باوریا ام بیرو خبات اکوانی خبات نوجن بین روجوه آرمانجا معاوه هر وها پارلمانتری CHP حتی هیلمی رایجی جیج دنگ آمریکای را بیشتربونا HDP آمش عدالت نرخاند و گفت بیشتربونا پارتی دموکراتیکا گلان سمبولیک بیجی جبو ما پر بواته هجای گوتنی که مش عدالت نزی استانبول دبه ولگور برنامه CHP ددنه تیرمه ده بمیتینگه که مزن بگجن استانبولی هر کمش نزی استانبول دبه بیشتربون جی زیده تر دبه زوزان یشار دنگ امریکا استانبول جرباندن موشک ناو پرزمینی یا کره باکور خمو ترسین هی مزنتر کر به زلالی نایزانین کو او موشک براستی دکاره بگیجه امریکا لپسپورت بیجین به جرباندن داوی پیونگیانگ نها دواری افراندن چکن ناوکی ده گهشت قناقی پر کرتی روژا سهشنبه لی مسکو سروک روسیا ولادیمیر پوتین و سروک چین شی جینگ پینگ سوز دان که هوالبندی خوا بهستر بکن لدیجی کوریا باکور. ما ارکر لدور بهسکرنا دست پیشخریا ما یا هفبش لدور دیتنا چارەسەریە که بۆ پرسکریکên کوریا گو بنگهاوی برنامه یا گاف بگاف یا روسیا به بیروکین چینê li dor rawestandina çalakiyên navokî her wiha jî rahînanên leşkerî yên hevbeş yên Amerîka û Kurya Başûr. Kurya Bakur iddia dike ku mûşeka balîstîk tenê ji bo ceribandinê bû. Ev mûşek ket di derya Japon da û şiyana rastîn ya van çekan hîn nezalale. Ev yazdemîn mûşek bû ku tê avêtin di vê salê de. Ev yek tirsê diriz dike ku rengê avêtina van mûşekan bigehe Amerîka. Roja duşemê, Serokê Amerîka Donald Trump li ser Twitter nivîsî ku Kurya Bakur mûşekek din avêtine û wî pirsî gelo Serokê Kurya Bakur Kim Jong-un tiştekê baştir tune di jiyana xwe de bike. Roja êniyê Trump li koşka spî axiftina xwe de li tanîş Serokê Kurya Başûr Moon Jae-in û Trump got ku Amerika êdî bên fireh nabe beramber Kurya Bakur. Serdema bênfirhiya stratîjî li hember rejîma Kurya Bakur têk çû, bi salan têk çû û bênfirheyî nema. Nakokiyên di gel Kurya Bakur renge bibe babeta sereke demê Putin, Şî û serokên dinyên G20 di gel Trump li Hamburg kombin. Serokê Amerîka Donald Trump yê li Polonyayê bi desthilatdarên devletên Rojhilata Ewropa re bêbahev yê axaftinek pêk bîne. Qasra spî da zanî ku Serok Trump yê gotinên xwe di derbarê NATOyê de dubare bike. Li meydana Krasinski silavgeh û cihê xwendina gotarê ji Serokê Amerîkî Donald Trump re tê amadekirin. Li wir peykerên qehremanên Polandiyên şerê duê cîhanê berçavin. Li sala 1944 Polandiyan li dijî dagirkerên nazî li berxwe da lê li dawî Warsaw rûxa. Em gelek keyfxweşin Serokê Amerîkî serdaneme dike li Poland bi taybetî li vê cihê dîrokê ji Polandiyan re û ji bo xelkê Warsaw gelek giring e. Gelek Polandî keyfxweşin bi qeyîmkirina têkeliyan digel Amerîka. Li Warsaw ku di şerê yekemê cîhanî de bi yekcarî wêran bû hestê netinahiyê gelek bihêz e û em li tenişt Rûsya neyarin. Ev nêzîkbûna ji Rûsya pêtiviya Poland bi parastina NATO diyar dike. Ez bawer dikim gelek kesên divên Amerîka leşkerê xwe li Polonya bihêle dê benda pêncemîn ya peymana NATO ya Washington berçav bigirin. An ku wê pişta me bigirin eger pêdivî bû. Ewlehiya aborî li serê ecendaya kariye. Serok Trump dê amadeyî kombûna bilind bi navê sê deryayan bibe. Ew kombûn hatiye rêxistin ji bo qeyîmkirina serbixweya enerjîkê. Poland hîvî dike bi benavendekê kirîna gaza xwaristiya Amerîkî. Niha em gelek gazê ji Rusya dikirin ji Gazprom weke xwînxwazî li dij Ukrayna bikartînin. Gelek bawer dikin ku birêveberiya Trump tiştên hevpişik digel hikûmeta Polandî hene. Lê tirs heye seredana Trump nakokiyên Rojhilat û Rojavaya Ewropan kurtir bike. û em bêjin hinek Ewropiyên wek Polandiyan ji Ewropiyên wek Fransî û Almaniyan baştir in ku ew nikare bi wan re bigunce, ev xizmeta kesî nake.
لدرفي بالوسخانة أمريكي كومالندش سوز دانا نرازي بونان لدجي سردانا سروك ترامپ بکن. ام رفتار وی شوفینیست پسند ناکن یان بریارا وی بو درکتنا امریکا جی پیمانا پاریس یا گوهارینا جنگه بو پاراستنا جیهانامه. جبو خوپشاندران جلو برگ نرازی بونان تن درون جبو روژا سروک ترامپ یکم گوتاری لسر ارد اوروپیان بخوینه. روژا سرخوابون امریکا جعالی به هزاران امریکی‌ها و هات پیروز کرد. امریکا د 4 ترم 1776 د سرخوابون خو اعلان کړی بو جوی دمی و اف روژا هجا ل ایالات امریکا ته پیروز کردن به طیبتی برنامه پیروز کردن و روژا ل واشنگتن با آوای که گل رنگین ها چکرن و د برنامه ده چندین کنسرت جه گرتن هر وها به صدان لیستوکن آگری اسیمان واشنگتن خملاندن حملاتین امریکی و روژه گل گرنگ دبینن و حول ددن کو گرنگی و روژه بینن پیش ده همان دم ده خلک امریکا کولان و مال خواجه به آلا امریکی خملاندن جبر پیروز کردن و روژه به هزاران کس جدر و باجار سردان واشنگتن کردن و بیرانینا به آوایی که فرمی سر آستا گرسین گل ته پیروز کردن تباش ولن دلال قهوه شکر که کره باشوری لی کانگ بین لسران سر جهان بویا نودار جبرکو او نه کسن به نودنگ لسر کیف قهوه آن چه دکه دو مدیا جوابی تاجی گلک قلابین تکرین و هنراوی به فرهیت عجباندن ام به هوره و راپورت تایبت تماشا بکن خورتکی ji Kuriya Başûr bi şêweya sazkirina xwe ji qehwê re bala medya civakî kişandiye û pir navdaye. Bê sazkirina tabloyên hunermendên navdar Mîna Van Gogh û bi taybetî tabloya wî ya navdar bi navê Şeva Tije Stêrk. Ev bihra bi Lî Kangbeng re dest pê kir ji 17 saliya wî. Di dema got fêrî çêkirina qehwê bû û berdewam kir di dema got ew leşker bû. Piştî leşkeriyê Lî dest bi belavkirina wêneyên xwe li ser internetê kir û afirandina hunera qehwê yan jî hunera krêma ya qehwê wekû ew binav dike. Piştî 2 salan wî karê xwe yê taybet vekir lê nîvê Sîol. 자기만의 특별한 그림. پر جاران بکر ji min dixwazin tabloyên bi dilê wan çê bikim. Carekê min tabloya Van Gogh ya bi navê Şeva Tije Stêrk çêkir li ser qehweyê di fincanê de. Piştî wê gelekê navdar bû û bikirên qehwê zêde bûn. Li ser Instagramê 160,000 kes lê dişopînin. Ya dinê jî ewaneyên fêrbûna vê hunerê li ser internetê dide her wisa jî li Sîol vî karî dike. بهای هر فنجانک جی قهوالی به $8 و 72 سنتایه و او جیا نورمال بهاتره. جبو افراندنا وان تابلوین جوان لی قهوه سار به کارتینه جبو گو کاریوی خرانه به. لید لی خلکی خوش دکه به بحنا قهوه خو و رنگین و ین جوان و بدو قهوه به وان کوخره یان ادوار مونکره گلکی جوانتر و خوشتر دبه و سالی کاری بو هنرا جوان در باسی ناو بهنا قهوه بکه. تماشاوان هجا ام هاتین داویا برنامه و هفتیه ام هیوی دیکن برنامه بدلابه حتی هفتیه پیشا ما ببینن خیر و خوشیه ده دم باش